Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kube nokuphila kufika khona lombukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Ezulu. Umgwenyankomo Sevukazi Emvuleni intokazi zalo Mamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni, engabe usahila na. Sawubona. Ngiyaphila mama. Ngiyaphila kanjani? Sikhona. Ngi-right nami ngicela ubulisa ababukeli emakhaya masisitshela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Sanibona emakhaya. Igama Mphephethu kaNzimande. Ubuya kwami ngibuya khona la eMgongondlovu eMaritzburg. Oh okay, ukhulele khona la? Yeah, ngikhulele khona lana. Ya ukukhula kwami nje eMaritzburg. Yeah. All right, so impilo behamba kanjani? Usakhula? Hayi ngikhula nje ngikhulwe kahle ekhaya ngasho ukuthi besingahlupheki kodwa nje besikhule kahle yonke into ebengiyifuna bengiyithola bengiyidinga bengiyithola ngaleso sikhathi. Oh okay, indaba ingane kagogo yini? Ngasho kanjalo ingane kagogo noma Thiwe ingane zogogo phela ayisweli lutho. Ngasho kanjalo kodwa noma kunjalo isibhaqo siyaqhubha ukuthi ingane kagogo akusebenzi mawukhulele emakhaya nje Gogo bashaya kakhulu ayikancane futhi. Mina bengithi bayatotoza yazi. Bayatotoza impela isandla sabo semnene kepha induku ikhona futhi. Induku ikhona. All right, asike singene isigamekweni kwenzakalani? Wagilwa yini noma wagilwa ubani? Njengoba ngisho nje mangikhula mfethu ngikhule ngumuntu nje ingane ehloniphekile bekwaziwa nje leyo ngane yakasibanibani ekhuliswe kahle. So ngithe ngiqeda umatric ngeshwa nje elijwayele ukuvelela nombani ngangasithola isikole. Oh. So ngikhulela emakhaya ngangidesperate ukuthi ngisithole umsebenzi. So ngenhlanhla leyo ngathola umsebenzi kwenye nje inkampani ye-marketing. So sasisebenza nje etolo ngeke ngizimenshine. So mangisebenza la kwi-marketing so lapha they train us ukuthi nje sikwazi ukuconvince umuntu into enokuconvince nje umuntu ngiyakushayela. So they told us ukuthi asiconvince abantu lapha. So mangisebenza ke ngisebenze lapha imali ayingekho angifuni uqamba amanga because we are earning on commission. Oh okay. Yeah. So imali engekho some other day nje ngiyasebenza esitolo I'm pitching abantu ngeproduct engiyidayisayo. Kuhlangana nje with some random guy ugqoke kahle nuka kahle ugqoke isuti formal nje ugawu nje uthembisayo. Hayi ngiconvince lo guy suthi I think wabona nje ukuthi cha le nduna le inekhona when it comes to convincing abantu. So mangimconvince ke naye aconvinceke angipitche athi une idea yenza esontweni ngathanda ukuthi ngize nami ngizojoyina ngizobe ngithola okuncane just because ke la ngisebenza khona imali engekho enough ngangizifunela nje imali mina. So I was interested so invite esontweni lakhe ngiye khona angintroduce kuma members akhe nebala nje ama members akhe angithanda I don't know why but then angithanda. Mostly into engayinothisa lapha abantu babe baningi kakhulu abantu besimama. Okay. Yeah, abesilisa nje babe khona but ababe baningi kakhulu abantu besimama. So wathi ufuna ngibe i-right hand man yakhe. So mina ngangunobhala nje kahle yonke into enemali eyiphakathi. So mina ungena kwami inhloso yakhe I think kwakuconvince abantu bebantu ukuthi bajoine kwakuyini wayebiza nge-investment thizeni nje but kwakuyayithi ayifani ne-stokvel okwasesontweni kodwa kwasesontweni kodwa. Okay. So mina umsebenzi wami ngifika lapha it was to convince abantu nje ukuthi bajoine le nto le. So into yayithi umuntu nomuntu ebandleni ufaka some money njalo ngeviki mhlambe abantu babesonta lapha I think babe nemali because babefaka umuntu ngamunye efaka like 1.5 ngeviki. Ngeviki. Omunye mhlambe 1.3 engimkhumbulayo nje wafaka enkulu it was around wafaka nje enkulu it was around 8.3 something lapho. Yeah. So every week imagine uyafaka so into yayithi by the end of the year kuzohlanganiswa imali yonke kuthenge izinto ezidingakalayo nje uzibone lezo Christmas oncibijana lezo zinto lezo zasesontweni kodwa. Yes. So wena not zasesontweni zazi umuntu kwakuzothengwa uhlanganisa bese kucazwa ke istokfel. Oh okay. So wena uma kufanele usebenze lo umsebenzi wayekubizela ukuthi sebenza umsebenzi ngokuzimela noma usale sewukhonza la esontweni? Ngizokhonza bese ngiconvince abantu ukuthi bajoine lo stokfela leso. So
as isikhathi sihamba kwaba no my sister ke futhi I think wayemsebenzisa as i-reference manje phambi kwebandla lo my sister lo wayejwayele nje ukufika esontweni but engajwayele ngaloyo ndlela wayekunokuba khona abengekho futhi wafika nje wawufakaza ukuthi hayi usebenzile nomfundisi last year naye imstofela lesi akasiqali naye uke wasijoyina last year samsiza kakhulu because imali ayisebenza kumsebenzi wakhe wayisave ukuthi athengele abantwana impahla so le yestokfela wayeyisebenzisa ukuthi athenge impahla zokudla azozidinga ngoDisemba so abantu nebala kuyabazi abantu abamnyama bayazithanda izitokfela so it was easy to convince them bajoyina kuhambeni kwesikhathi nje bajoyina I think it was around about November so sekumele kucazwe ngifike nje office yena ngisazi ngangiyothatha i-booklet lengangirekhoda khona abantu ukuthi umuntu ukhokhe ngamalini ngifike nje nalo my sister baya-agreeisha but ke ngimdala ngiya-understand ukuthi sometimes abantu bayaxabana so indlela esasisondelene ngayo nalo mjida lo ngangize ngiye nasendlini yakhe ngangazi ukuthi uhlalaphi sometimes share nemili indlela ngase ngisondelene nayo so some other day ngimfice uya-agreeisha nalo sisi lo hayi nginganaki so kuhostwe inkonzo kaDisemba whereby sasivizithwe abanye abantu nje amanye ama-church members abanye abapastor bafike nje kuhost inkonzo by the time sekumele kuthandazwe labantu mina-ke by the time umsebenzi wami ukubona emasontweni kuba nento ephuzwayo nekuthiwa yini aba-blessed daughter or something into ezikanjalo so makwenzeka-ke mina umsebenzi wami kwakukuthela nje eglasini lento lela this holy water ngibaphuzisa abantu but leya nto kwakungewona amanzi kwakubukeka ngathi wine samsam engayiqondi nami so abantu ngiloko ngibaphuzisa lento uthe sekusondele lo my sister lo amenza as i-reference asondele my sister masondela umpastor athi angiphuthume la e-ofisini ngithathe into engekhaba ngiphuthume ngiyithathe mangifika kuyena umpastor ngimnikeza ayithatha ayithele eglasini le glass le ngiyithathe mina angithi mina nginikeza abantu akuthe sekufika my sister ngiyithathe mina ngiyinike my sister then aphuze my sister ayiqhubeka inkonzo ibe kahle kuthe I think kwaba engakusasa I think angisemsebenzini by the time because angisebenza during weekdays ngithola i-call from ama-church members athi hayibo my sister usister bani useshile emhlabeni yimi lo ngenhlanhla-ke ngangisebenza imall isondelene nesibhedlela ngiphuthume esibhedlela ngibuza usibani nembala bangikhombise washonela esibhedlela washonela esibhedlela bathi ushone due to i-poisoning bathi mangithola i-call bayasho ukuthi umfundisi abamthola so kusuka kwami esibhedlela ngiqonda straight la ehlala khona umfundisi mangifika lapho ngikhuluma nomastende wakhe umastende ungijwayela athi hawu uzofuna usibani wakasibani mina ngimazi-ke lo sibani because mina ngimazi ngelinye igama angitshena ukuthi hayibo lo uhlala naye nje lo hlaleni naye la athi hawu mina ngazi ukuthi usibani athi hayibo mina nginazi la mina kodwa-ke uhambile ufike nje izolo ntambama wathi thutha yonke imithwalo yakhe wahamba wathi akazi uyobuya nini wena umazi ngelinye igama ngimazi ngelinye igama la aqashile khona waziwa ngelinye igama waziliwa ngelinye igama futhi nala aqashe khona okay mangifika khona khalibhungane umuntu akekho kuze kubuyeke kumina ukuthi okay shuthi lesa sigame ngesikhathi sithi ngithatha iglass there was something lapha kuleya glass because kuthe nje sekusondela my sister wathi angihambe ngiyoyithatha lento and wathi angiyinike yana straight lapho mina I didn't know so lapho ngacabanga I think ngangino 11 rand nje nganginawe ekhokhweni because nami wayengitshela ukuthi ama-interest ami ngizowathola at the end of the year njengawo wonke umuntu akazi kuzokuhlukaniswa akazi kuzokuhluka inhloso kwakuthi kuzohlukaniswa at the end of the year leyo mali nje yanyamalala nayo yanyamalala my sister angazi nokuthi yashonaphi so mina ukusuka kwami lapha kumastende ngabona ukuthi kuzonginikeza inkinga because ngavele ngaqonda straight police station ngafika ngachaza khona nebala kwakumuntu vela akade bemfuna so they did understand bangidedela ke ngahamba but inkinga kwaba ukuthi angisakhonanga ukubuyela ekhaya ngesimo sokuthi ibandla lalazi ukuthi ngihlala kuphi so wanyamalala udu nawe ke noma wabuyela ekhaya no cha bengabuyela ekhaya kodwa benginawo kuze kube manje yenze esikhathini singakanani lento it was 2021 ngisanda kuqeda ngesikoleni so kodwa nginako ukuhlangana nabazali ethawini kodwa angithandi because
thina sikhulule emakhaya sazi ukuthi ingane umuntu nomuntu omnyama kumele ahlale ekhothwe idlozi. So angithandi ukuphilela ngaphandle kwasekhaya. Wayixoxa lento ekhaya? Yeah, bayazi cause sike sihlangane nabe down nje le engiqashe ngakhona njengamama. So wena ufila kanjani mekuthi lo sisi lo ushona nje kuthunywa isandla sakho ukuthi asimnikeze lento la azoyiphuza? Hey mama, ngibhlungu kakhulu, ngibhlungu cause ngangaqondile futhi ngangingazi. Angazi nje if ngebhada ngiwazi nomndeni wakhe futhi noma isithi ukuthi mhlambe kube nginawo amandla ngabe ngiyekhaya lakhe ngiyocela ushwele khona cause nami ngangingazi. Ngaphandle komndeni wakho akekho umunye umuntu osewakhuluma naye? Hayi cha, akekho. Ikuhlumeza kanjani lento emqondweni? Awukazi ufinyelele ekuthenini ungabone i-psychologist? Hey mina-ke njengoba ngisho ukuthi ngikhulele emakhaya lezi ama-psychologist angikholela kuzona ngoba abantu nje abaziyo ngalolu daba bekuwabantu basekhaya futhi nakhona hayi bonke, umama nje ongizalayo nogogo kuphela abaziyo ngalolu daba. So ufundeni ngaphansi kwaso lesi simo lesi and okuwesi senzeke esontweni la sicabanga ukuthi siphephe khona kakhulu okudlula indawo zonke ezinye sihambayo? Hey ungamthembi nje umuntu especially ukubeka imali phambili because mina ngezwe nje le mali then I decided ukuthi okay nathi ngiyojoin. Lapho umsebenzi sayidinga vele imali umsebenzi yeah kunjalo ngibethu. Ungathini uku-advise abantu seke basebenza umsebenzi okanje nabafundisi einkonzweni? Ukuthi my sister nami ngangisebumnyameni, so umuntu nje ngisho ukuthi abaqaphele especially labantu abathembele kakhulu nje njengabafundisi. Baqaphele kakhulu because outside akukho safe asiphephanga. So baqaphele nje especially lezi zinto ezi-involve kakhulu imali emasontweni. They must be careful. They must make sure ukuthi umuntu omnika imali uyamthemba ngaleyo ndlela futhi. Ungathini ukudlulisa amazwi kuyena lo mfundisi loyo mekwenzeka ngabe kuthiwa uyayibona le video? Isizulu sike sithi lolthezo nenkungu. Uyokubona kwakhe izikade emthini. Uyafisa kodwa ukuhlangana naye manje ubona ngiyafisa ngiyasixoxe njengamadoda. Khona izinto ofisa ukuzazi? Kahle. Angazi sewahila ke kodwa ke. Ngiyancenga mama kufana. Into engilimaza kakhulu ile abantu abamsula bebeke imali. Because angisakwazi manje nokuphindela ekhaya ngithi ngiyokhululeka because umphakathi ungibhekile. Kona bengithi ngisafuna ukubuza ukuthi umisele ngokuthi kuze kwenzeke kanjani because phela ngeke ulokhu uhlele intabeni fanele ubuyele ekhaya. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi ngize la ekhaya. Bengithemba ukuthi Black Life TV ngangisiza ukungidlulisela lesigame ukuthi nami ngangifana nomuntu ongazi ke kufana nongaboni. So nami ngangizitshela ukuthi nje ngizitholela amasentana nami ngikwazi ukuthumela ekhaya. Ngikwazi ukubeka imali ukuthi ngiyofunda therefore mina. So ngangisebumnyameni nami ngangidanga uzophatha. Cela udaba lakho ukuthi ngidlulisele kubaphathi singaliqedi la njengamanje. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Hayi siyabonga. Babukele lapha emakhaya qaphelani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.